Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары жана мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 март 2025 жыл. Улуу Рамазан айыңыздар менен демекчибиз, тугандар. Кармаган орозоңуздарды кабыл кылган болсун Аллах Таалахым. Ар бир үйгө береке, токчулук берсин. Анда эмесе жагымдуу көрүү каалайбыз, тугандар. Биз сиздерге чекеден көргөзүп беребиз. Сиздер баягыда эле бизди колдоп, видеого бажырайтып, тарс лайктардан басып кириңиздер. Башка бир тугандар көрсүн, достор. Саат 8 болуп калды, эртең менен мына күн да чыгып келатат. Колдон келишинче кой базардан баштап тартып көргөзөбүз. Этап менен рекламалык номерлерибиз бар, тугандар. 0707 388 350 номерлерине байлансаңыздар, WhatsApp аркылуу. Мал жандык сатам десеңиздер, кайрылсаңыздар болот. Сокулук мал базарынан көрүңүздөр, анда эмесе кеттик. Кандай? 18.000 козулук кой, Донка бар. Бул канча? Биринчи козусубу? Жок, үчүнчү. 18 сурап атасы. Канчага сода болду, бербедиңиз? 16. Содаңызды берсин. Мына бир туган сатып атат. 16. 15ке бербей жатабы? 15ке бербей жатат, 16га бербей жатат. Канчага болсо бересиз ошондо? 16,5 болсо. 16.500 болсо берем дейт. Жакшы, коз суургачыбы? Эркек мына. Мына Арашан Кочкордон качкан экен да. Достор, мына ушундай. Байке алдыңызбы? Канча болду? 8.000 болуптур. Буйрусун. Мына 8.000 болуп. Канча болот байке? Канча тиши кепти го? Ачпай. Бош болду байке. Акырын адамчыл айтты. Канчадан байке? Сурап атат. Канча деген жокмун сени байке. Төлөп койду да байке. Бир откана төлөйсүң, чыгып атканда бир откана. Канча сурап атат? Сагат деп 10 жердин арасын тапмак белем. Бас. 15. 15.000 сурап атат. Төлөп кир болуп атат. Койлорго төлөбөйсүзбү деп. Биз бар менен уруш болуп атат. Канча экен козулук кой? Козулук кой, туган. Бас 15. Козулук койбу? Жок. Кайсы сода болуп атат? Кой сода. Канчага? 5.000. 5.000. Кичинекей коз 5.000 сода болот. Мына жакшы. Акырын көрө беребиз эми. Чекеден ассаламу алейкум байке. Иштериңиз жакшы. Кочкорлор канчадан болот? 20 деп сурап атам. 20дан сурап атат. Семиз экен, байладыңызбы? Мынакей тугандар, канча ай байлап койдуңуз? 6 ай тур. 6 ай туруптур, мына жемде. Мына каразы жакшы экен. Сода болду? Билбейм, сурап атышат. Канчадан? 17-18. 17-18, Содаңызды берсин. 17-18 сурап атыптыр, мына байланыптыр. Байкем 20 сурап атат. Мынакей. 6 ай байладым дейт. Ассаламу алейкум байке. Козлардын балын айтып койсузбу? Канчадан? 11ден. Ургачы эркек? Ургачы козулар 11ден. Сурап атат байке мына. Жакшы. Рахмат байке. Биз алдыбыздан чыкканын көргөзүп беребиз. Арашан тарт, чарба тарт деп жазуулар болуп атат. Алдыбыздан чыкканын көргөзөбүз. Ассаламу алейкум. Канчадан? Эркек ургач. Бааларын айтып бериңиз. 20. 20дан. Эркек ургачы? 20дан дейт. Рахмат. Жакшы, мынакей. Мына чарба экен. Канчадан козларың? Байке, канчадан болот атат баалары? Экөө. 14тен. 14тен дейт. 13тен берип атат, тетиги 2. Козгочорлор. 16 деп атат. Байкеби? Байке 16 деп атат, алар 13 деп атат. 13тен бербей жаттыр. 16дан. Кандай суроо бул байке? Дагы келдиң бе? Байке, андай демеңиз. Кимдики бул? Ассаламу алейкум. Канчадан экен? Билбедим. Алдыбы? Буну 20га алыптыр, бооз экен. 20га алыптыр, Сиздики канчадан болот? 13,5. 13,5 козу кочкорлор, 13,5 миңден сурап атасыз. Сурадуу базар байке, алармандар. 11,5. 11,5 бербедиңиз, рахмат. Азыр 11,5 миң бериптир, бербептир байке. Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? 19дан коз кочкорлор. Семизби? Байланган. Мына 19 миңден сурап атат байке. 16га. 16га бычмал. Еттүү экен. Кысыр койлор 18-20дан. 18-20дан кысыр койлор, 25 16. 16 миң 25 миң бооз койлор. Могучу. Чылк семиз экен бирок,
To'xtu. 18 ga deb. Siz so'rab o'tasiz. Beriladi. Ha, yaxshi, rahmat bayka. Bozor qanday bugun? Ba'lar. Yem başladı da can gelmese. Sodanızı versin bayka. Yaxshi, rahmat. Mana shunday qo'zlarimiz qanchadan ekan mana eko? Bahsini aytib qo'ysiz. 12'den. 12dan. Urg'och erkak? Men bir qaramoqda. Ha, birovniki. Ha, bo'ldi. Rahmat. Urg'och ekan, 12, 13 dedingiz. 12dan, ha? 12'den bola. Buni qanchadan sizniki? Ya 20 so'radi. Urg'ochimi? Yo'q, Qo'chqor, ha? Qo'chqor 20 ming so'rayapti bayka buniki. Yaxshi. Bunachi uloqmi ne? Yo'q, bo'ldilar. Qo'y ekan. Qo'chqor, Qo'chqor. Mitis qancha avasi? Buni 12. 12. Rahmat bayka. Savdoningiz bersin. 12 ming deydi. 20 so'radi. Okey. Sizlere? Sırtdağları. Buna Baylangan. bayladınız. İçinde urukta ılayıktılar da. Var he? Bunlar 4 ay 5 ay baylandı. Maşallah. 4 ay 5 ay baylap turib ekan. Yaxshi qo'chqorlar ekan. Mana. Denizden bölümgende baylangan. He? Mana. Qanchadan so'rab o'tasiz ham shular semislarni? Bayka. Tanda alğanga 30-35'ten anamda optomga 25'ten berem. Optomga 25'ten beresiz. Düm. Tanda olganda 30-35 mingdan. Qancha baş var bu yerda? Bulardağı? Bir yerde He. 17 baş, uyda da 10 baş var. 10 baş uyda var, bu yerda 17 baş var. Opsi 27 baş. Opsi 27 baş. Yaxshi ekan. 6 ay baylap turib ekan. Ko'ringizlar, qara bo'lgan. Qo'chqorlar. Nomeringizni aytasizmi? Qiziqqanlar balki mal qolam desa, uydan satasiz. Aytыңыз. 704 704 49 49 0109. 0109. Bunaki bayke maqsaqal kishi ekan. Alam degендер çalыңыздар, тынчын алып, түнкү саат 1лерде çalбаңыздар. Кайсыл жерде болосуз? Сокулуктун өзүндө мына. Ушундай национальный айылда ушундай семиз мынакей qo'chqorlar içinde uruqtuğa da chiqib qoladi, Бар deydi. Noğlar onu sırtta turganlar. Sırtda turganlar yaxshilar deydi. Sırttalarda ko'rsatib qo'y. Uyda Uydagilerin içinde kızılдар var. qizildari bor, ha? Mana uyda da qizildari bor deb atadi baykem. Rahmat bayke. Mana savdangiz bo'lsin. Buni bag'alanglar, assalomu alaykum. Ba'larni aytib qo'yasizlarmi? 12 mingdan urg'och erkak. Urg'ochlari 12 mingdan so'rab atadi baykem. Mana yaxshi. 12 mingdan. Shularda savdo bo'ldi bugun bunday. So'radimi? Qanchaga berbedingiz? Aytingchi bir. 10 berib qo'y. 10 mingdan berib beribdi bayke. Qancha bir 3-4 ay bormi? 2 ay 3 ay. Rahmat bayke. Savdangizni bersin. Mana shunday turganda sizlar bizni qo'llab layiklardan urib qo'yib ko'ringizlar. Mana echkilar bor ekan. Mana echkilar qanchadan ekan? 15 dan deydi. 15 dan ekan echkilar. Echkilar qimmatlab ketgan. Ya, semiz ekan bu. 15 dan. Buna qo'zlarimiz assalomu alaykum. Qanchadan ba'lari? 12 mingdan. Yaxshi. Mana bag'alanglar 12 mingdan so'rab o'tadi bir turganimiz. Yaxshi. Ana 12 mingdan dedi. Soquluq mal bozorunda. Bu echkilarni aldingizmi? Yo'q. Qanchadan uloq menen? Ba'larni aytib qo'yasizmi uloqni echkilar? 15 dan. 15 dan so'rab o'tasiz? Yaxshi. Mana uloqlar menen 15 mingdan so'rab o'tadi baykem. Mana yoqda semiz qo'chqorlar bor ekan. Assalomu alaykum aka. Qancha bahsi? 20 dan. 20 dan so'rab o'tasiz? Baylandi ular. Qo'chqorlar mana 20 dan so'rab o'tadi baykem. Rahmat. Bozorning ko'rinishi alisdagi bir turganlar ko'rib olingizlar. Mana yerda qo'ylar tizib qo'yib turib baylab. Esi ko'rinmaydi biroq. Qo'ylarni baylab qo'yibdi. Kimdi kelgan bu? Qanchadan assalomu alaykum? 20 dan. Qo'ylar bular. Bo'g'izmi qisirmi? Bo'g'iz qo'ylar 20 dan so'rab o'tasiz, ha? Qancha bosh bor bu yerda? 10 baş. 10 bosh bor. 20 dan so'rab o'tasiz. Mana tizib qo'yibsizmi? Молодец. Nomerini aytasizmi? Qiziqqanlarga? Uyda da bormi, sotilib turgan? Yo'q. Shularni qanchadan berib eding? Aytchi bir. Ya'ni qan bozorda turasizmi? Jangil oylab. Ha, beringlar-a? Ha, bo'ldi. O'tib ketaymi aka. Rahmat, ha? Yaxshi, jangil oylabdir. Bayka assalomu alaykum. Qanchadan so'rab o'tasiz qo'ylarni? 14 dan bo'g'iz qisir. Bo'z qolganlar qisir. Bu qizil bo'g'iz, qolganlari qisir deydi. Shishak qancha bunisi? Ha, buni 13 ming, ha, rahmat. Buni qo'chqorlar bor ekan. Salasi qanchadan bo'ladi? 20. Bu 20. Bunisi 40 deydi. Ikki tishlarmi? Yakışmaz tiş. Yemi jarata? Yaxshi ekan. To'g'anda. Qaysi kanal? Don Qabar degan kanal. Bu urg'ochi, bu erkak. Biroz erkak, biroz urg'ochi. Enelari bilan qanchadan deding? 25. 25 dan so'rayapti. Enelari qanday tishlari?
O 4'ten 6'ga getir. 4'ten 6'ga. 2 diş. Бұл 2 тиш. 4 diş. Бұл 4 тиш. Ошондо кайсынын козусу жок бул жерде азыр? Bunun kozu. А, мунун Боослан да? Oo. Мунун канча? Бунда 25 бе? 25. 25 дейт. Чөө тең. Жакшы экен, 25 дейт. Сода болдубу? Çok bak. Бол элек, э? Содаң берсин. Жакшы. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Ороз айлары менен. İşleriniz жакшы? Канчадан болот? 40 bin, he? Tişleri? Kozu. Kozu mu? O uzun ekin ha? Mana kozu tiş. Koçkor. Mana. Koçkor. Bununuz kança? Bu 55. 55. 2 yaş mana. 55 minnet bayken var mı? Mana. Olanlar görünüzler aylandırıp görseteyim. Kanam ne eken tişini açıp atasın? Kozu. Kozu ha? Kozu. Mana kozu eken. Mına эгерде кимде-ким кызыгып кочкорлордон алам деген бир туугандар болсо, номерлерин алып беребиз. Аны айтыңыз байке. 705. 705 98. 98 36. 36 98. 98. Мына Бишкекте турасыз, а? Бишкекте болот байке. Мына ушул кочкорлор. Чалсаңыздар болот. Дагы башка козулар да бар экен. Алам десеңиздер чалсаңыздар болот экен. Могу 40 экен, бирок козу тиш узун болгон. Тиши 2 тиш боло элек эле, козу тиш. Тиш буз элек мынакей. Денсаулыгы жакшы. Кепшеп атат. Болгондар 18 миңден, э? Булар содасы бар, 18 миңден сурап атат. Кой кылганга, э, байке? Мына кой кылганга мынакей. Туугандар, бир туугандар сурагандар бар эле, козулар. Тиш буз элек, э, булар, э? Тиш буз элек. Мына канча баш бул жерде? 17 баш. Жакшылары да бар экен арасында мынакей. 18 миңден сурап атат. Базардан алам деген бир туугандар болсо, номериңизди айтыңыз эле. Канчадан бербедиңиз мында айтыңызчы, бүгүн болдубу? Сода. Жаңы эле келдиңиз. Кечирек. Мынакей, буйруса содаңызды берсин. Номер айтасызбы? Я. Карай бериңиз, мынакей номерин азыр байкем карап. 551 менен 45 67 89 номерлерине чалып, мындай алам дегенде чалыңыздар мынакей. Ургачы бардык, э? Бардык ургачы. 18 миңден сурап атат байкем. Түшүп бересиз, э, кичине? Түшүп берет. Кайсыл районда болосуз? Ошондо айда кетиңиз. Сокулукта эле болот экен. Рахмат, э, байке. Содаңызды берсин. Мына Сокулукта болот экен. Айландырып көрсөтүп коюн сиздер үчүн. Ургачылар. Буларга күзүндө бир кочкор кошсо болсо керек, күзүндө. Бу күзүндө кочкор кошсо болобу же дагы кийинки жылы кошсо болобу? Күздө. Күздө болот экен туугандар. Мына кошсо. Рахмат. Мына теке бар экен, теке. Байке мен суралчы. Байке, ассаламу алейкум. Кандай текеңиздин баарын айтып коесуң? Баасын эле айтып кой. 18 миң, э? 18 миң сурап атат. О, доңко бар. 18 миң сурап атат текеге. Тууган кандайсың? Канчадан козулук ойлоруң? Козулук ойлор 27. 27 миңден. Козусу жакшы экен, э? Мына козунун энеси кайсы, булбу? Мына карабы? Канча тиштер булар? 6 тиштер. 6 тиштер экен. Муналар да бар экен. Бардык козулук экен, э? Мына эмип атат. Ушуларды канчадан бербедиң мындай? Сода болдубу? Сода. Канчадан болду? 23тен берген. 25? 23 миңден берилбепти. Мына козулар чоңоюп калыптыр. Канчадан болсо бере бересиң? 25тен. 25тен бере бересиң, э? Тиштери кандай? 6 тиш. Бардыгыбы? Адан улуурактары бар. Адан улуу. Мына 4 тиш, э? Жакшы. Мынакей ушундай болгон козулук койлор экен. Етти экен бирок, э, койлорум. Жакшы. Номериңди айтасыңбы кызыккандарга? Айтпайсың, а? Макул. Айтылбайт экен. Мына козулар бар экен. Мындан бияка ушундай козулар чыга берет, чыга баштайт. Ассаламу алейкум. Таксыр. Кандайсыз? Кимдики бул? Сиз Биздики 15тен. 15тен сурап атасыз. Канча айлыктар булар? Булар асты 2,5 ай. Асты 2,5 айлыктар, э? Жакшы экен бирок мындай. Бир кыл экен, э, байке? Бир кыл экен мынакей. Эркек ургачы? Бар эди. Бары кочкор экен да, буйруса, э? 15тен дедиңизби? 15 миңден сурап атат байке мынакей. Мына ушундай. Бул сода болдубу бүгүн? Сода болот. Болуп атат. Канчадан бербей жатасыз? Айтыңчы бир. Ар кандай. Ар кандай? Көңүлгө туура келбей атабы? Турбай. Содаңызды берсин, э? Мынакей. Ушундай. Көрдүңүздөрбү? Жакшы козулар экен бирок. Эми алдыны карап кеттик туугандар. Азыр биз музолор жакка өтөбүз. Каналдан алыстабай көрүп туруңуздар. Канчадан алган? Айтып коңчу балар. 50 sıradan. 50 кочкор бул? Koy. Койбу? Канча тиш бул? 6 diş. 6 тиш. Боз. Боз. İle giden kosu. Козусу бар ичинде, мына боз экен.
50 so'rab atat. Bir tuğanız 40 berip atasız. 40 ming berip atdırmı? Yaxşı. Bunalar sizdiki? Qanchadan bir aytingchi YouTube'dan satalı. Buyurun. Kurka 23 milyon. 23 mingdan kurka berip salasiz. Qancha tishdir? Qo'zidan boshlab 6 tish 8 ga tish. Maşallah. 2 Mana. tish 4 tish 6 tish 8 ga tish. Minaki 6 tish, 4 tish qo'zilar da var ekan. Qo'zi 2 tish, 2 tish. Minaki. Qancha baş var bu yerda? 20 var. 20 baş var. Anani bo'z mu bular? Buni Afgan cho'ng ekan. Bu qo'zlar bo'z bo'lishi mumkin, bo'z bo'lmay qolishi mumkin. Mumkin qo'zlari, qo'ylar bit bari bo'z, ha? Nomeringizni aytingiz qiziqqanlarga. 707 25 08 32. 707 25 08 32. 08 32. Qayoqdan qo'ylari ham shunda? Qaysi rayonda bu? Shu Soqquliqda, ha? Soqquliqda bo'ladi ekan baykan. Chalaverasizlar. Mana shunda shu bilan videoni oyoqdaymiz tug'anlar. Sog' salomatlar turingizlar. Mana qo'chqorlarni men bitiraylik. Assalomu alaykum tug'an. Ishlaringiz yaxshi? Qanchadan? 50'den. 50'den. Tishlarichi? Yoshlar. 3 yosh. 3 yosh, ha? 50 ming kuruk suratasiz bu. 50 ming kuruk suratdir bir tug'animiz bunaki. Kashtaklarni ko'ringizlar. Bular liniyalari bormi bir? Yo'q, yo'q. Yo'q, ha bunday. 50'den suratdirni. Cho'ng-cho'ng qo'chqorlar ekan. Bo'ylari qancha chiqib qoladi tug'an? Bilmaysiz, degan yo'qsiz, ha? Yaxshi mana. Elning barlig'i ko'rib turibdi lekin. Don qabar degan. Ha, qanchasi savdo oladi aytib qo'yingizchi bayka. Qanchani olyapsiz? Mana aytib qo'ysiz. 4 o'yini oldim. Ha, 4 o'yini qanchadan qilib qo'ydingiz? 40 mingdan. Maşallah. Mana bir tuğanız 40 mingdan 4 o'yini уже oladi ekanda qisqasi. Buyursin, ha? Savdongizlar bo'lsin, mana. Shu bilan videoni oyoqdaymiz tuğanlar. Like'lardan tırs bosib ko'ringizlar. Mana Soqquliq mol bozorini ko'rsatib berdik, yemi. Torpoq, uy, jaqa o'teli. Afgan qo'ydi 40 ming berib qo'yibdi bunaki. O'zbekistondan keldingizmi? O'zbekistondan kelibdir mana. O'zining O'zimizda kanali bor. Ha. Islomjon chiziqcha 97 qisalarini chiqadi. Obuna qo'yinglar. ana shu O'zbekistondan ko'rayotgan bir tuğanlar bo'lsa, kanalini qattalib qo'yingizlar. Bu shu yoqdan olib borib sizlarga birinchi qo'l bo'ladi, ha? Xudo xolasa. Nelarda olasiz? Qo'ylarda olasiz, qo'chqor. Qo'chqor zot yo'nalishiga zot. Zot aka. Aloqa chiqishaveradi. Telefon chalaversangizlar bo'ladi. ha qo'yaman. Tuğanlar Mana afg'on savdo qilyapsiz, pishmay turibdi hozir. 50 ming deyapti, 40 mingga. Ha, bizni pulga 7,5 million so'rashyapti. Ha, 7,5 million bo'ladi sizning pulga. Oho, mana 40 mingga berib aytadi, 50 ming so'rab aytadi. Qanday 45 ga berar ekan? Bilmayman endi hozir Siylashasizlar, xudo xolasa. Ma'qul. Islomjon Mayli. obuna qo'yinglar. Ha, Islomjon uz deganga qattalib qo'yingizlar. O'zbekistondan ko'rayotgan bir tuğanlar ushul yerda olib borib sotadi. Ma'qul, ha? Xo'p. Mana shunday tuğanlar.